Assalamu alaikum Kırgızcalama YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün 8 noyabr Айтматов rayonunda Malbazarda koylar tap beresiz. 16,5'dan kemi var. 16,5'dan qancha tish bular bayke? Şef qancha tishlar? 20 baş, 4 20 baş. tiş, 6 tiş. Kısırı kaldı. Atadan kene ya. 16 ming so'mdan dedi. Baqa 26,5, 20 baş. 2 tish, 4 tish ekan. Telefon nomeringizni aytingizchi. Aytmam. 702 85 93 61 qiziqqanlar bo'lsa chalib сөйлөшөбүрөсүздөр. Бакаята району дейт. Ошол тегеректен жакыныраак жерде болсо, кызыккандар болсо байырылып Анда эмесе бул жагын тартып көрсөтүп беребиз. Ушуну канчада отсуз я? Ya. Канчада отсуз? 22. 22. Канча тиш? Бирөө сакеткен mi? Баазын айтып кетти. Болор канча? 21'den boldu. 21'den болсо. Жакшы сооданыз болсун. 22. Sen tartıp görsetiriz. 8'ine giriyoruz hazır. Sırtından el köp iyi. Maldı keyin bugün. Sırtqa çeyin, göçe çeyin çıkıp kettir. Kançadan da otuz? 19 ming so'm. Qanchachida o'tdi bu? Cho'ng ekani? 19 ming so'm. Bereringiz qancha? Shep. Bereringiz qancha? 18,5. 18,5 cho'ngdan var. 18,5. Kaçıdan olsun? 13 tane. Pozlar. 13 bin sonluk. Kaça da olsun onu ya? Ya 36. Ek 10 36. Kaça tiş bu var? Tişke toktağın koyulur. Kaça? 12,5. Erkek urgatçı. Urgatçı. 12,5'dan. Жақсы саудаң болсын, ha? Kimdeki? Kaçadan? 22'den. 22'den. Kança baş? Kança diş? 6 dişler. 22'den. İçine girip sürüyoruz. Kaçadan dosya? 60'dan. 60'dan. Araşan mı? Var o da. Kança diş var? Ablakta koy. Kaça kan? Kaçadan dosya? 13. Kaça diş? Pozu ya? Urgaç erkek. Erkek. Kaça baş mı yerde? 4 baş mı? 5 baş mı? Kaçadan beresi? Optom mu? Aralaş ha? Oldu. Kaçadan da olsun? 17'de atırım. Tüylerde 16'dan benim yaş koyulur. Dişlerini açık koyulur. Yaş koyulur. 16'dan bu araba ki. Yaş koyulur ki. Çok sağdans olsun. Kaçadan da olsun? 14,5. Bu yıllık var. 14,5. Bir korodan. Jalan Qo'chqor. Urgaç. Ha, urgaç şu ya. 4,5'dan. Sodan olsun. Kaça dot? 23. Kaça diş var? Ya. Kaça diş? 4 işte. 4 diştir. Narka kaçı? Aldı la şov? 23. Bereriniz kaça?
Ayıp görmüş. Monça berem boldu. 21 jarımdan beri. 21 jarımdan. 21 jarımdan. Başkanım ne bulalım? Жақсы етті екен. Қозың қанша? Иә. 17. Қошқор. 17 мың сом. Қанша отыз? 18 тен ол. 18. Қанша тіш бұлар? Тишке тоқсан ойлады. Ішке тоқтауыңыздар. Береріңіз қанша? 17. 17. 16'da verip yattı. Neme alaylı? Ne alaylı? Gidiyor. Doğrusu. Сіздікі? Қанша отыз? 17 жарым сұрып отыр. 17 жарым. Қанша тіш? 2 тіштер. Нарқыларыңыз бағасы қандай? Арқалық қызыл шишек. Aha. 2 тиш. 2 тіш. Қанша? 15 тен. 15 тен. Бұныңыз? Ат 15, 2 тиш. 2 тіш. Нарқозыш? Қозылар 13 жарымдан. Еркек ұрғач. Ұрғач. Жақсы, содан болсын екен. Сұрайлыш. Қанша доспын, я? Шеп? 20. Қанша тіш бұл? Қанша тіш? 4 тіш. 20 мың сом. Береріңіз қанша? Я? 20 olsa? Ha, таза 20 сұрап отыз бұл. Жақсы. Қанша да отыз қой? Қоздың қанша дос ба екен? Bozu 9 tutar. 9. Еркек ұрғачы? Urgaç. Ұрғачы. Нарық чоң? 22 koy. 22. Қанша тіш? 6 tiş. 6 тіш. 22 мың сом. Şişek hakem. Қанша дос? 18 жарым бұл. 18 жарым. Қанша тіш бұл? 2 тіш. 18 жарым. Бұларыңыз? 4 diş. 4 тіш. Қанша? 19. Ақ. Şişek. Қанша? Şişek бұлар 16. 16 жарым. Жақсы, содан болсын. Қараның қанша дос? 15 jarım. 15 жарым. Қанша тіш бұл? 6 tiş koy. 6 тіш. Береріңіз қанша? 15 koy. 15 тіш осы ересе. 4 jarıma surat. Бұныңыз? Koçkor. Қошқор. 17 surat. 17 сұрап атасыз. Қара. Қанша қозы ya? Al 17 bu. 18 koçkor. 18. Қошқор. Биылғы е? Биылғы қошқор 18 мың сом болды. Береріңіз қанша? 17 болу ол? 16. Бұлчу? 16 verir. 16-ға береді. Шишекке. Жақсы, содан болсын. Қанша дос? 15 surat. 15. Қанша тіш бұл? 6 тіш, 15 мың сом. Қаншадан? 21. 21. Қанша тіш? 8 diş. 8 тіштер. Қаншадан бересіз? 19. 19-дан. Жақсы. 19 мың сомдан. Ол жағын тартып сұрайды. Қанша досым оны? 20. Семіз бағылған ойлар. Қанша тіш бұлар? 8 diş. 8 тіштер. Береріңе қанша? Eko 35 бұл өрес. 2.35 болды кетті. Жақсы, содан болсын. Қаншадан? 16-дан. Қанша тіш бұлар? 2 тіш. 2 тіш, 6 тіш. Жақсы, содан болсын. Var yaş. Қаншадан? 19 жарым. Биылғы? Биылғы ғой? Нарқыларшы? Полный 19 жарымда. Қанша башын ерді? 8-9 башы. Болыр қанша? Қайсы башта айланады? Қаншадан? 18 жарымдан, 18 жарымдан болса кетті дейді.
Hayra kol üst konstayım. Kaçadan gitti? Kaçadan gitti? 17'den. 17.600. 17.600. Жақсы, саудаңыздар болсын байке. Қаншада отыз? 35 total. 35. Total. 30 total. Бұл 33. Бұлчу. Nasıl? No. 30 total. 30 he? Lina. Қанша тіш бұлар? Boz koçkurlar. Қоз қошқырлар. Mart dedi tek total. Қайсы линия дедіңіз? Ушастник. Kaçan abi? Қанша екен? Я. 13. Урғач еркек. Урғач. 13 мың сом. Биыл қоз, е? Бұларыңыз. Айкөл, е? Моларч. Башқа басын айтты айтқан жоқ бұл? Айтқан жоқ, е? Жақсы, саудаңыз болсын. Сіздер көйт? Қаншадан кен? 15'ten sonra atıp 4 tane. 4'ten 15'ten. 15 мың сом, mu? Жақсы. Urgaç oldu. 4'ten urgaç, ha? Nerede kaça baş peki? 9 baş. 9 baş. Kaça tişler? 2 diş, 4 diş, Bağısı. 6 diş, 20 ekmek. Optom mu kaçadan bol? Optan 20 ekmek sonra. Keşke işte. Bererin saytınız. Mağa dang boldu. 20 aramda aylan aylanbayı. Aylan attı. Telefon numarınızı aytınız. Telefondan ver, hayat olsun. İyi aytınız numarı işte. 555 88 40 55. Kızıkkanlar boz kaçtan gelesiz? Bakayata. Şu bakayata tegerikten kızıkkanlar bolsa çalıp sıraştırıp kızıkkanlar bolsa baylanış öresizler. Kança baş var mı ne demek? 10 baş. Kança tişler? 8 diş, 6 diş. 8 diş, 6 diş. Bağlara kanday? Ya. 22'den. Kançadan düşüp beresiz? 20'dan bolsa. Kaktan gelesiz? Grozny. Telefon numarınızı aytınız. 555, 555 517, 45 17 85. 85. Kızıkkanlar bolsa mı ki? Sıra tak verelim. Paylaşıp alırız tere. Sodan spoz ne? Kaça da otuz yap? Kaça da otuz? 17. Kaça tişler? Kozlar. 17 min sonlar. Çiçekler. Bazı ayıp olsun. 50 sotos. 50. Kaça tiş bul? 2 tiş. 50 min son. Жақсы, содан сосын. Bak soda ottan kene. 43 yok da o. Bunday. Şu böyle de. Bulacağım. Küçük olganda bayram alıp ketip Kaçıdan kene? 30'a veremem. 30'a. Жақсы, narkılarınız? 18. 18'den. Kaça tişler bular? Bu kaç şele ake? Kaç şele? Kozu. Kozu. Ayko 30'da verem 26, 27 yedir. Verem 18'de. Bu Bununuz? 18'de verem. Buldurla kozu. Koldu. Ayko bol al. Numeriz aytınız. 703, 703 84, 84 32, 32 26. 26. Kaçtan gelesiz? Kiropa'dan. Kirovkadan. Kirovka tegerekli bolsa Kirafkadan. çalışıp baylanış öresizler. Kaça tiş? Ek tiş. Bazı. Ya. 60 min. Жақсы. Bulçu. Bulda ek tiş 70 min. Telefon numarin. 701 17 13 88 11. 13 88 11. Kaktan gelesingler? Moldasan, Kirovka, to есть. Kirovka okulau? He?
Kızıkkanlar bolsa çalıp байланыша бересиздер. Bazın bolsa keltire бересиздер. Şef kançadan? Qo'zi qo'chqordi. 44 6 oylik qo'zi. 6 aylık qo'zi qo'chqor. Qo'ylar bo'lsa 6 tish, 2 tish, 4 tishda. 6 tiş, 2 tiş, 4 tiş. 28'den. 28 dan. Bereringiz qancha boyka? 23 dan bo'lsa berib, 23'ten bolsa beresiz. 23 ming 3 dan berib qo'ydi. 23 ming 3'ten bergen joqsa, жақсы саудаңыз болсын, а? Kaçından ekan? Пока Qur'on keltirgan. Qo'chqor. 35. 35. No, 2 uch. Biri 20. Biri 20. 5. 25. Qancha tish bularimiz? Qo'zi. Qo'zi. Nima narxingiz? Ikki 2 tish. Shep qanchaga dot? 40 so'rot. Qo'zi. Urg'achi qo'zi. Bu ne? Birdeki sor, liniya, biniya. Qaysiniki? 80'lik ya. 80'nin liniyasından. Bereringiz qancha? 35 bolsa, ya. Yaxshi. Bu jag'ini tartib ko'rsataylik. Qanchadan do'stlar? Ya, 60 ming so'mdan, ha. Altmış ming so'mdan. Qayerdan kelasizlar? Ya. Qayerdan kelasizlar? Archagul. Archagul. Bununuz qancha? Eko 1.50. Eko 1.50-60'dan. Qancha tishdir bular? 4 işte. 4 tishdir. Telefon nomeringizni aytasizmi? Siz. Qancha dot? 60 sirot. Var 80 sirot. 80 ming so'mdan. Bu qaysi liniya? Bak ıslık anan giyin. Nasıl oldu bu bak? Ha, aralash, ha, ko. Yaxshi. Bu jag'ini tartib ko'rsatib berasiz? Qancha dotasiz? 60 ming so'm. Qo'chqor 60 ming so'm. Şef qancha dot? 500. 100. Qaysiniki bu? Sultanın kızı. Ene jag'i sultanning qizi deydi. Narxingizchi? Pakistanız. Pakistanız. Erbağınız qancha? Bunu 300'e vermeye koy. 300 ga bergan joqsiz. 300 mingga bergan joqsiz deydi. Qancha bo'lsa berim do'st? 400 bo'lsa. Telefon nomeringizni aytasizmi? Çok bunlayla. Undayla, keragi yo'q. Bo'pti. Savdangiz bozganda. Bu jak kimniki ya? Eğleri çok şut. Bir kimniki ya? Sizler kim? Eğleri çok kim? Sizler menen Kırgızcanlama YouTube kanalı oldu. Koylardı tartırın hareket kıldık. Video like basıp komentar yazıp durmuşlar. Kanalga подписка olub turmuşlar.